Ka Music Department jong ka Regional Institute of Advanced Studies ka khot ka weria baro ki riu don sap ha ka ne ka shlem ai jing hikai ha ka put ka tem ka ruai ka siaw bat ki wei de ki jing hikai ki be de bat ka put ka tem ka ne ka jaka ai jing hikai ka don ha diwan nong tulu hajan ka yo umdan Riphoi district ya ki jing tip ki ba khapnya phila ban shufun hau neu nambar harum khandai riu i wei RR riu sau khandai sau nyeu Rakhe ka St. Joseph Higher Secondary School umdan ya ka sngi bakar pang ki kimi ki kpa jang ki khana school menta ka sngi ka arpundai turei unai lon arhajan arpulai ka bala penlong ha parish hall ha ka jingya don lang Father James Ternyang u balong kongsan ha ka ne ka sngi u principal jang ka school St. Joseph u Father Joachim Eka u Father Michael Khongai ki sister na ki convent ba pher ki khana pule jang ka te ka school bat da ki spa ngut ki kimi ki kpa ki layawan renti ha ka ne ka sngi kane ka program lapan pu pen ping da ki jing ruai ki jing tem bat ki jing shat ki baharu kom da ki khna school jong ka tei ka school Jong ni, kita kita nom kendriak su. Nama kata kabasdang na mut bang om bakum kini pa, ngidei ban iswa ya de ya ke kabalon ka jim bertoy hagatin im kejong ikun kiti kejong. Nama teng ka school gani na ay sipon ya ipadar ba la support ya ka ba ngilapan wilayo hagabasdang kikun gani ni hap roning na malong na mamay na first step dihapan ya kerja ndray menta ka school ka jingyarap jong ka mission nilayo ka kali Nama kata habang ilayo kakali kade gini prelan jong ikun kiti jong ajumki. Nama kata ngihapan hikai yaki kumno kinsong kumno kinni. Ikun kiti jong ajumki dibangi pas hanne hasku ide banlong kongchua kapor bumi school nangka kapor ban lekai sya lagi jong kule. Nama kini hikai awak bagi pak yaskun ketika kamram juga hikai bucu hikai bersebut kau tikum dah biji terhilang kali dijual biju di bentang apa biji bagi hikai kalau ialah istom nak bentang apa di hikai nak bentang penuh bentang kata kesal jumpi bentang kata dijinlang jumpi nak bentang hikai di jumpi berbeni hari sab fair kita istom nak lagi di jumpi di hiru kita regak begini hikai Kenapa penuh penuh dikiti Om ni kan dikiti kebadan hagi jingan jingsta Andai kebadan ru hagi diberi hak kor kurang hai ngasan hagi lang kasalan kunjuk Tiga mau hagi gaskul
kali ke skor kabalapet dah ki isuri jong jipai jong don solution jong don bosku tikum dah kali ke skor for skor dia baru kini kiberkat dengan benda yang start jong kali kiberkat dengan benda yang start harga jingti berhenti belai harga dono berjumpi harga jingin berjumpi harga jingin ada jumpi harga kelas harga jingin ada beki berkena ikan harga jingin ada jumpi hari ngasar baru kita nak benda jom baru jom kita kam jom ngajin imbring. Judo jengker men lada putih jengin kenang syai suki pasuki pensa boy syala katong lada jengeki pan tungin autor syakran wajukin randing. Islam ko jong pi, ya kecing dukia tu dah ko jong pi, ya kecing lep ha ko jong pi ya kikun, bak pim ken bila pa ya ki ke school, bak kane kene kata kasni ke mama ki om, thank you ko me ko pa, dah gitu ki kecing lep per, pada kung kene kasni om dai baki lep rom tang ya pi, hari ki kun ki chiu ki jong pi ki kun ki jong pi, dia ya ka platform, pan per I ke sub ke pom baki dong. Malah yang saudong dari India baru pengaktif bawa daki bar senong kendang lu bagi duna katalan. Hari hanong kendang di duna ke platform, ondai katalan. Itu ke platform ke stage ke bagi ni berwan sekma. Kata kena kecik duna ha kecik ha kinong kendang jogi. Hari katalan kidon. Habang apa nasetong iburat jokim. I am really impressed. The way how they dance, the way how they sing. Takamod kikun kijupi kilong kisap kipong. Kaya kabang idon kam kalong bangin ay kita platform nak bentajoki. Saint Joseph Higher Secondary School, Don Bosco School is giving you your children the platform to grow spiritually, to grow intellectually, to grow in all round development. Haga jikim bejoki. Kene kene kecikwa jom Don Bosco, kene kecikwa jom ke province, kene kecikwa jom ke Balang, kene kecikwa jom I Kibahalor, Kibashong, ba haba kene kecing la jom kecing Don jom Kipadar, Sistar, Kamdam jom Don Bosco, hagi kitai pada kila berwarna kebabha nak benda katai. But kecing bah nak benda kayi kesam nak benda kikun kiksiu jopi nak benda katai berakawai. Kata kene kecing terang, kecing kuat, kecing ini.